Kakong Badariti lingdo nonglat kabadai kakon persa Joba Hoping Stone lingdo bam kwai hadwaru blay ubaderu Nongstoiñ ka Hill State People's Democratic Party HSPDP kalapan benabat penithu hakmat Jongkipat ba hayo Nongstoiñ bakannya kun ya ke election MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council na Nongstoiñ constituency. Kumban syupen kan mau bau Maieit Hoping Stone lingdo ude uwei na kirang ba ubala pau bah hakakam san perthai ubala syakri kumu MLA lapalat saupulai senam shi samoi kumu MP haluk sabha baru MDC hadu hinyausin. Kakong Badariti kalakular bakan beteng bat bot iki din jat Jong kenyi jongka bat ban pendap yaki kamsa teng bat ban ai ke jingket kli kumbalaya lam dau kenyi jongka halor ka bha kamayat Jongkipat ba ka Nongstoiñ. Kalapan pauru baki mat bakong san bakan shim lada kapoi syaka thong kalong ban pen klanya ka district council ban ya kren pen kala ya ka paragraph 12A jong ka 6 schedule ka riti sensar ban penne pen skam ya ka riti rukam ajat keme ban yeng persya ya ka jingwan ra ya ka uniform civil code ban weng ya ki jing haki jaka khapot bat kiwei kala ong bau Maieit uju ong balada ki pat ba kim thap ya u ki angel kinwan ban thap bat kersan ya u bat hakane ke jingwat penia kala lap bakini ki angel ki baju kersan rat ba yo ki de ki riu teman ki dok ki sok bat ki kop Shillong ki sam Shillong bat kumta kala kentu ya ki angel jau Maieit ringkat bat ki pat ba bakin ai Jingkyrshan biang ya ka parti HSPDP hakane ka kenti. Hakate kesngi la yo jingkran ru na General Secretary ke HSPDP sengkmi uba pan borlang el rintathyang usamla pensha Joel Dekhar Secretary HSPDP Youth Wing usamla Wellesley Lingkhoy Secretary Youth Wing Jong ka West Khasi Hills District ubala penyat ru ya ke jingyalang hakate kesngi bat kiwei hadirin ka jingyap no ka jang Maieit akini di shipos nan duna ka party kala ringsdot niwi ka jing swai niya ka jat kapra yanong kino habang kupas ang tayo mo bala bayay ubayin hatasleng akro umdan syo dan hak mangikikun ni baklalan tiya ka singyajangin ni satma kanisya yalang baklano ringa khatloe reti padwa kiba Jingkyrshan ni kaliga parti ngajukan nawi ki kenten ki bawani di Jong bat bagi di riurang ba ki jeku lalaki bro kim thak ki angel kim thak pada kajingan nanti jama shiposen ni kaliga politics ngajukan kaki kita ki angel ki Jong Maieit habang narong mau Farishan constituency narong mau Shindrot constituency narong Ramrai constituency bandangkan narong Nongstoiñ constituency habang ayo iya ka dur jong ni real temen kiba iya dengan ka party wang plan kidai kini kiri temen ki dur ki sok ki kop Shillong kidai kini ki angel ki Jong Maieit ki bau Maieit siom lara ki bro kim thak ki angel kim thak baik tinggalnya kiberang sateng di Jong Maieit bangan persyang nganyat saat kerbala ya punya kekadara punya porusam bagi wei kicinggawa dan syakin hak yang terusuk bagi upadba uba anur ya katamai kaji kebalanur natarai kita mati itu disini ke jingsuk hakapor Maieit tulong nongelang jongki berkata kare kajing anur berjonga Nature lagi jongki yang disen penjongnya ini kentir kelak ya aladan balada pusngong yang lap tapi kubur dia kata saya lap saya wear ni lap jongki parlok klem spa omong bangalan bentik gigi lidah berpunta teder rai kiri pada hilong kita kinang kumakapor Jong Maieit hakapor Jong Maieit juga lidare baru ini kinong yalam halai jong jeli bereti bapin traina bumbalan ka party pagaphat na were pindu daga ka jo kasur kagabala da phiri paiba pitubur ngane scam ajara pesan abaki mai gina ben bai ka party jong bong ting na teklang antay mo boleh kalama jong sing kan kawe yang nane na Nongstoiñ constituency Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya